Edwin kono na Edwin free ba esuhun oba ne kontonkro solo Odenko Edwin et say nyame adom ohoye nyame adom ho ye fa etu hu me bacha da bi this oye visually impaired bacha kra me oben me ame hu say ogina me o fe oh how many years 25 years you yeah who call here sorry sisi are me ko Pentecost are you praising hallelujah no any lady hu here say me mo aka bia nra na ofiri suhunu bai baba no wa medu ntem wo bai na apon na me pe ba bi ma akoda he Kevin no fam sesamle me ska na odi ko buku hotel o ka se mi wura fi fam sesamle me ntem bodam baby akoda e no mo ye wo kama bacha you tie na wi ana ye ja akwan na akọ bacha e dey asem na do na Edwin bacha me hiam wakakra dey di kan every be na hu se wani hu na dey kabe 6 years and I'm not mistaken 5-6 years because me kai say na mo class 1 ti a chepa na hu hu na dey na me hu o board so nti je say ya try ya work ni na ya class na je say me trim desk ko jina board ni Kevin wife am sesamle me uhini mu ho kasa me dofo nti me ben board ne sa na metimi hu me ya e board no so na textbook no so ai bia omode amato amayense ensua no eno so me hu nti na eho no da period ni na addition nyama kono because me hu na wo ma me man mo yesen bacho ye 3 ho na ye pani bacho me na me ye pani e ma sen oba ba ko be ma ne ye 2 aw wo ma me no papa nyina wo bacho ya mo na se wa wie JSHS ana bacho ya ti o start tertiary bacho lebi na o pass bacho ya me apply for me person me nyan some training to me apply for one media school Accra na me person me nko o person o ye journalist bacho ya etika school be na o person o ko me nya admission wo Top Man Multimedia Institute wo na ho no obi a wo ye visually impaired no mo niema more facilities accommodate persons with disability abi je mo ma fra Bulgaria ma me ni bra ba na ehunu kwan ne me fa so na e ba sa se e ba sei no awofo no de na wo mo ya fa ho actually this year assistance no make us me ni family bia mo support for now ade me ma me strong when it comes to health issues wo ma me ntiapo na papa nso e ono so disown me wo papa disown you mbacha ade yo so why dey I want some need ana o kan na say problems ne ye mo ntina na me da bi esi ehu se wo bepem wa wo papa ono sabe na sene mu ba no na wo twe amanzo obi asabe ni frani a wo no hu ade a wo no e de ade na wakoye ni frani nkotobo ni frani nko pra obi didi na wo ye ya na opem asem o mbacha le bi na etine se o ye ade a na se ni different ntimi ade wo yimpa oye sofo ana oye wo hene da bi onyo hene na ye de edibire oye sofo edi asobe mu sofo mbacha na ngasa na sorry wate asori asori din dey say hotel ni dey down here dey say ono a wona sorry mbacha ai nipa wo nipa de omo nsela nimsa because obi a papa te what sole o yesofo de na ase yemo wa de anu ode ni same bet no hu so aba TV so I hadwen sisi ale so se men kan ma honti no me fa ni se no da so ware o ma me bacho de bi
to awale foforo but no muna ekofa sa issues no ba ya onu nya issue no e je sa won so ye ba pani so ntwe enya ne sa se me ma me nka ne se me ma me go mental problem oh kafra me ma me problem no na enye se me papa nim nti no nim ansa no ware no se o sa mental issue no ewi ase asem ensem ne dia se o ka eye Adrian kabi why te se wo mu a wo pa ne se wo be ko school no bacha Radi Ghana for. Now, what sorry Church of Pentecost? They say we didn't care. Adia kitu abiu. One more maswati. Bacha no me said the president said the and now so for na yen local pastor no so na me kwa so by then I said na the way am my dream ni ade ntina nyama bebre ko so metim ti yen Ghana Blind Union Sunun district president na linke yan sa so for na ma me say one me nkasa na me mbra sorry na hu ni say bibia be fine go do time bia na obi be na otimi hu ne de nka bi kro nya medical assistant papa bi anka ni betimi abie o na Edwin wani no watu ho na mo makọ ho eya amade ne kafa ho se bia chance ye glaucoma na ye treat ya o chema glaucoma ni cure ntino the only thing is say they are ho no betimi maintain no with medications anya sa dia just ne ho no bedum kra ntino for glaucoma I don't know say bia that should be na solution me ba dia tunu ya be ma na onu su di wachi no ketwa no onu su ye de adwuma ba cho nya adwuma okosko ti on de oba pa hwe no me ne minu aba na on hwe yen biem ne odi machi ne oba onu su ye den onu su kosko ba onu su o ye den no survival sofo bi na sponsor no ewiase ben ni ya ba ni sei akoda brantia ne ho ofese se be ne maame wadwene mu ya wole wasini pon no ono akura Bible akura cross no ase ka shoko etwi fom no ya grace wa hanko de atoso Kevin ye yi ka shoko ne cross ne Bible guso etimi pa obi nim de asie de ti die ne beba se wo ba yarefo senti onya wo mobo ti abasa omukwa so dem e bi preaching na ye omukoye e kire nipa Yesu bebo na wa makura kama no ye gine fom ha o na mo ye dem adidie mu ni ade nso Edwin so far me ne me ma me penalty nti medidie na ye den ndem ka say ba say wo dream say wo condition na wonya moa ne ade na ene na ma ye link is of no man because it me ba ma dream kra say committee suicide go nya mo ba wa dream se ku ho awrade abranti efefe sei ma mi bi oti ben mi na enwe bia yanko hello duodu yeah ma me ti on ka che na bia ko me hu ye mi nua ba ma na nso oh nyame adu me we pa yo duodu unia ba mi nua ba ma asamada ai da mi table so abranti efefe bi o se friend no Edwin dai kono o so ofri minim no sa minim na madam for no na even though na say odidi matemba medine boni a che no Bulgaria fa che no na wa depression ha no oni ama ne story na awrehu yeah na Bulgaria kwa be na ye be fa so a ye betimi abo no so pese okọ school of okọ journalism school I think journalism school no girl be ono so visual impaired ono so akobi enti se o pese okọ a obetimi akọ bibia ni wa ontimi nya ono krampo de fortunately no osan ehu ade kakra enti se emwa bi wo a mo betimi abo na mo ano I think this is not the first time much say all can be bisao radio so much ne ka o bisada enti se mo bi wo na mo betimi abo na mo because meaning say or a late blind oba school a propose school blind and oba ko me sata no me wie kra dada enti e no ana ko okoto aso okwapoman school okwapoman school no and so we I think 2024 to we na
minim intia on to us the mo bi wona na Bulgaria ni papa no unim ni papa no se ni papa no yesofo in fact minim papa no minim say official I've heard him on radio station here na on the I think say maybe who WhatsApp group him over the link let you on the papa no enya some banter but me dey make say papa no personally dia na but say mo bi wona mo betina bo am dia and no say am say ne ma men so mental issues yeah no so I say maybe the first time me di hu na madam bi your friend Jefayu onu dey me madam fa me ni na a call Lego and I'm also na me di hu guy with or I think he said the same thing to me say to me there nyame kan say mo bi na say which na boara because on ka say when you adwin kura say o pese o ko school no adwin pa because on say yem po fo bebre o ha o ba kuma se o no mo na o mu jire jina o yes Argentina eja mama ni wonu ntina but wait what me nya adwin say o pese o ko school no be bi na say mo bi na which na boara mate do jina so edwin e di ntina odidi Bulgaria tem issues be panichao now so sinawoga Mr. wa facha me me dia chow da say me fan chewa enka ebia kameto bomb wa me dia chow ntina ana minim se ta issue da entiase na wunya e ana nke se kufra me na utie me side of the story asa ya obe no why but me fo bi wan se mo shemu di odu ya da sinti e behwe me why be pe na wada Roma school kro na wo ka no so usi school ne friend say top man multimedia di odu what o monka yeah top man multimedia omo Accra I think I don't know if I program be a kind of king me omo no produce show no no omo no bi o ye visually impaired no omo facilities a omo betimi accommodate no guy be call on a friend of package adipo ono no partially blind say we are I think omo betimi patrick apo de we fit betimi akọ omo boa no mate enti yeguso ye bepe e be hwese e be mwa e de be boa no na nyame ya adoma bibia ne e be ma wo so ahunu mu adanse enti because ene nchene nipa na afi adane nsem bebre okay me we dey message mamumu ano material du e da se pa okay eni abe ma diodu eye Bulgaria blind historian ene yete se o kirem se wonim Edwin akono na nasem na wo kan nyina ye no kore enti yesre ewiase ne Ghana fo am wo hweye ompese obekwa akoya adesoa na wabegina kwa ho asre sesika adwene ne wo ho nimade opese okosku be nsantwironi ti yemwa no obia wo mwa opese oboa ye nuan number ben ne yede to so number ben IBJ number ben na mode to so na yede aboa no Dr. AC Ajiriba doctor ni so awona mani so beto wani mu admission no say fees no fees in any hostel can you na 14,000 e can you na 14,000 hostel any fees na fe no ya pede ubedie any materials a ubehia laptop no ne ade Dr. AC Ajiriba kande tag doctor mami o se nyame aninua aketo aba o meboa me ene emfa ne nko na wonko suku Ghana fo wiase abrochirefo amohwe yen obia wo mwa Edwin akono ne maame sebe adaka na se atu ama ne mafifregu ama ame no sebe adwene no enkreke osini mponso akura baaburu akura cross mremudu ase ni kom ene ne bayi twiamanso awale fofora akọwale yenti ese mema ne bidie hunu sebe e ma fofora ye mane ye busuafo nyina to ye gubola so obi nim de esi ye de nanso agya bai went brante nchire mu no allegedly etu obi owo mo bi anamba ne ye 0541 126626 0541 126626 mo am me number personally ne so mo betimi a contact me o say admission ni hostel no ye 14,000 materials bi no ne ade a o de bekeka ho laptop no ne ade mo amunim e manim sem de obedie ne maame obeboa ni na ne maame so se bi na dwene ati
ni nua no a odi na chi no osofo bi no no so adopt no wo bra wo papa so ye sofo o mu hwe no na de a mo ankole e abufu nanso ye moa na bibia anya kama Edwin what's me twa to plead na ye de show no sa na ye no sole anafe ancestor no beba na ya fro na ya hwede be enti enra wa beda mpese mi gya kwantem ha to hum kwan wa na akofu VIP se ho nenam do one was ai yo o kwa is say o ba je o say VIP je o say 130 enra ne de me so maboka o 130 hey atiatina bla ono so ese ma atwa ko yimi pese black ne bra ne yenya ne kwan no wonko eti Adrian plead na yenya kwan ai na mesre wi ase obi a ohwe me o tie me ne se mesre ma momwa me na me ne so ade hu na me de ba wi ase no mentimi achieve mesre Ghana for ne obi a ohwe me bia binya me Kevin na wo de ne obeden wa ko VIP enka mo na momwa me na mentimi nya na wo de ne ko tena ka anim wa ka che driver ne se na Edwin wudu su hum na wusi e o station abetuma kofi metima ko me si o run about moto ntom du be kofi ti wo ba ha no ma me ni se wo ba ha there be mun kan che but ma me na me se obo amene de ma kran se me ba kuma yo me se champion tel ni nya no kwan no nko e se ade be san so ma me da bi ase awere ku Adrantia